Dobar dan cijenjenim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine želim, naročito onim koji su to ostali do dana današnjeg, a danas je 10. februar 2016. godine. Javljam vam se iz Sarajeva, gdje živim kao građanin Republike Bosne i Hercegovine i građanin Sjedinjenih Američkih Država i kao branitelj Republike Bosne i Hercegovine i žrtava agresije i genocida već preko 20 godina, otprilike 27 godina. Danas ću početi seriju prepričavanja jednog svog podužeg teksta o Srpsko-Hrvatskom paktu protiv Republike Bosne i Hercegovine, koji je nastojao proteklih više od 20 godina, a čiju jednu od, ajmo reći, finalnih verzija imamo ovdje na mom ekranu, datiranu 11. juli 2010. godine. Naslov tog teksta je Srpsko-Hrvatski pakt protiv Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatska strana. Prvi dio. Pa da počnemo. Ja ću se malo ponekad da se držim teme, da nekim stvarima ne pridajem više značaja nego što su zaslužile, da ne odstranim malo, da ne zastranim, malo pogledat ako ne smeta na ovaj tekst i da budem u toku. Pa da počnem. Usput, ja se zovem Sven Rustenpašić, pa da počnem. Malo se zna o dvijema strujama među hrvatskim komunistima. Prva i starija struja Komunističke partije Hrvatske u ključno doba njenog djelovanja tokom Drugog svjetskog rata bila je predvođena od strane komuniste Andrije Hebranga. A nakon njegovog degradiranja koje se dogodilo 30. septembra 1944. rukovodstvo Hrvatskom komunističkom partijom je preuzeo Vladimir Bakarić. Bakarić je inače, ja mislim od Kuperman, da je to židovsko ime. On je nakon Hebranga preuzeo, a kažu da je i Hebrang bio židov, rukovodstvo nad hrvatskim komunistima u toku Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Zašto je skinut Hebrang sa čela partizanskog pokreta i komunističke partije u toku Drugog svjetskog rata? Pa vrlo jednostavno, to je elegantno, jednostavno i maksimalno tačno objasnio jedan Srbin, velikosrpski ideolog i lider iz tog doba, koji je to jako lijepo objasnio. Ime tog Srbina je svima znano, to je Milovan Đilas, i on je 1989. godine u beogradskoj štampi to otvoreno rekao, jer je i sam bio Titov izaslanik na zasjedanju Zavnoha, a Zavnoh je zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, što je jedan pandan ili paralela Zavnobihu u Bosni i Hercegovini. Milovan Đilas je kao glavni razlog Hebrangovog skidanja s vlasti sa čela komunističke partije naveo Hebrangov dogovor sa predstavnicima Hrvatske seljačke stranke HSS i Katoličke crkve da se nakon rata očuva Hrvatska u granicama nezavisne države Hrvatske. Dakle, da to bude NDH, ali ne ustaška, nego komunistička. Tu je uključio, dakle, Istru, Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Dubrovnik, Dubrovačku republiku, kako je to prije bilo. Zatim cijelu Bosnu, cijelu Hercegovinu i čak je posegao Hebrang za Zemunom i tim predjelima. Naravno, to je Tito sasjekao u korijenu, skinuo je Hebranga. U tome su Titu naravno pomogli i Srbi koji su smatrali da Hrvatskoj ne treba dozvoliti da se tako proširi, a i
sa svoje strane su Srbi to gledali, sa svog interesa, jer oni su htjeli, čak i srpski komunisti, jedan značajan dio srpskih komunista je htio cijelu Bosnu i Hercegovinu opet u Srbiji, kao što je Hebrangov dio Hrvata htio cijelu Bosnu i Hercegovinu u Hrvatskoj. Bilo je naravno i onih Srba koji su smatrali da Bosna i Hercegovina treba biti samostalna država i to je na svu sreću prevladalo uz tadašnje komuniste koji su pripadali, hajde da koristim današnje ime, bošnjačkom narodu i neke probosanske Hrvate koji su na Zavnobihu ipak izglasali Republiku Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu od Une do Drine, od Save do Jadrana, u ovim nama danas poznatim granicama, s time da ne pripadne ni Hrvatskoj ni Srbiji. Dakle, Tito je tu jako pomogao Bosni i Hercegovini i mi inače Tita koji je osnivač Republike Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu i njen veliki prijatelj tokom decenija narednih, nikada ne smijemo ni podaštavati. Neko može biti za i protiv komunizma ili socijalizma i ovoga i onoga, ali Tito je jedna historijska konstanta državotvornosti i državnosti Bosne koju apsolutno ne smijemo ponižavati ako smo patrioti Republike Bosne i Hercegovine. To mnogi, nažalost, Bošnjaci zaboravljaju i stvari brkaju, kruške i jabuke miješaju i budalaštine pričaju protiv Tita. To je žalosno i bijedno. Taj čovjek je osigurao da postoji uopšte Bosna i Hercegovina, inače u Drugom svjetskom ratu bi bila podijeljena između Srbije i Hrvatske, a muslimani, kako se tada zvali, bi potonuli, do sada bi potpuno nestali u proteklih 60-70 godina. Dakle, Nin u Beogradu od 29. septembra 1989. na strani 37 je donio taj Hebrangov tekst, Đilasov tekst u kojem je Đilas objasnio zašto je Hebrang skinut sa čela Hrvatske komunističke partije u Drugom svjetskom ratu, jer je htio da ono što su ustaše uzele Bosnu i Hercegovinu, pa čak posegnule za Zemunom, da je htio u stvari samo da umjesto ustaša uzmu hrvatski komunisti. I ta težnja i to je ostalo kod hrvatskih komunista do dan danas. Jer i danas Hrvatskom vladaju njihovi bivši komunisti. Ja, to se zna. Počevši od Franje Tuđmana, pa Stipe Mesića, pa nadalje. Naravno, Tito je to presjekao i onda se napravila Jugoslavija na Avnoju 43. i poslije 45. 46. od 6 republika, a 1974. dodate su 2 autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo, a Đilasova komisija razgraničenja, kako se zvala komisija koja je određivala republičke granice, završila je svoj posao do kraja 1947. godine. Temeljna greška i arogancija Andrije Hebranga, dakle, kao i mnogih Hrvata, bila je i ostala nepriznavanje države Republike Bosne i Hercegovine. Da je priznao Republiku BiH kakva je formirana na Zavnobihu, Hebrang bi ostao na svom položaju, ali skinut jer je udario, a dogovarao se s katoličkom crkvom. I pošto tad je već otprilike 44. sagledano da će propast NDH i Pavelić, onda je katolička crkva igrala na kartu Hrvatske seljačke stranke, koja je to kao tobože bila građanska stranka, iako se zvala seljačka, ali to je posebna priča. Dakle, to je ta tendencija i to je ono što se dogodilo. Bakarić je pristao na Republiku Bosnu i Hercegovinu i to je značajna pobjeda. Inače, kad govorimo o Zavnobihu i Zavnohu, onda se ja prisjetim ovih zadnjih 20 godina, od 1990. u stvari, jedne podvale, 2-3 podvale kruže u medijima, u politici, čak i u naučnim tim takozvanim krugovima društvenih znanosti, politologije, prava, ekonomije, filozofije, sociologije. Gluposti ljudi pričaju. Recimo, kažu novo stvorene države. Kažu, raspadom Jugoslavenske federacije došlo je do stvaranja novih država. Nije tačno. Ako ćemo govoriti o Bosni i Hercegovini u novovjekoj formi, ona je stvorena na Zavnobihu 1943. godine
u formi ovoj od Une do Drine, od Save do Jadrana, kao republika, kao takva je učvršćena 45. 46. i u ostalim ustavima, sad da ne nabrajam ustave, a Ustavom iz 1974. pojačana je jako državnost Republike Bosne i Hercegovine i postalo je Sarajevo važnije od Beograda, a u Hrvatskoj također od 1974. postao je Zagreb važniji od Beograda, Ljubljana je postala važnija od Beograda za Sloveniju, naravno, Sarajevo za Bosnu i Hercegovinu, Skoplje za Makedoniju i tako dalje. Dakle, ništa nije stvoreno 1990. 1991. i 1992. nego se Jugoslavenska federacija raspala, a automatski time države su i dalje ostale države, jer republika je država. Republika nije ime za deterđent ili za pastu za zube ili za čokoladu ili za automobil ili za odjeću neku. Republika je ime za državu. Iako je postojala republika sa atributom socijalistička Bosna i Hercegovina 45 godina do 90. i više od 45 godina, onda je normalno reći da ona nije nastala, nego je samo nastavila postojati, a tražila je svjetsko priznanje jer više nije bila udružena u Avnojevsku Jugoslavensku federaciju. I kad se neko u neku federaciju udruži, on ima pravo i da se razdruži, a Bosna i Hercegovina se razdružila i nije separatizam se dogodio, kao što Srbi tvrde. Kaže, Hrvatska je separatistička država, Bosna i Hercegovina je separatistička tvorevina, oni neće ni da kažu da je BiH država. Nije tačno, jer Srbija nije bila neki nukleus oko kojeg struje kao elektroni Slovenija, Makedonija, BiH, Hrvatska, Crna Gora. Ne. Po slovu Ustava Srbija je bila jednaka među jednakim, ništa drugačija od Slovenije, ništa drugačija od Bosne i Hercegovine. Druga je stvar što su Srbi podvaljivali, što su sebi i Jugoslaviji, drugoj i prvoj, pogotovo Kraljevini. To da ne govorim, a u socijalističkoj Jugoslaviji 45 godina sebi namakali, sebi navlačili korist, a ostalo je štetili. To je druga stvar, kako su oni prakticirali, ali na slovu, na papiru, naročito u Ustavu 74. koji nama jedini važan, jer to je bio zadnji važeći Ustav do 90. 91. kad se dogodila disolucija ili raspad Jugoslavenske federacije. Po Ustavu 74. sve republike su jednake među jednakima i ako federacija ne funkcionira, a nije funkcionirala krivnjom Republike Srbije, Srbija je razbila Jugoslaviju. To je osnovna činjenica. Jer je 1981. prekršila federalni ustav, jer je uvela policijsku vlast, maltene vojnu diktaturu na Kosovu, ukinula autonomnu pokrajinu, autonomiju ukinula autonomnoj pokrajini Kosovo, stavila svoju marinetsku vlast, počela maltretirati stanovnike Albance. Dakle, 1981. godine Jugoslavenska federacija se u stvari raspala. Samo je živjela u nekom tehničkom mandatu jer Kosovo nije dovoljno bilo jako, a ni važno ostalim republikama istini za volju da zbog Kosova se raspadne Jugoslavija, pa su eto to ostale republike, čak i Bosna i Hercegovina, kolaborirale sa maltretiranjem Albanaca. Naravno, raspad Jugoslavije je napravila Srbija, a to je učinila pravno 1990. kada je promijenila Ustav Republike Srbije i to je Srđa Popović, pokojni beogradski advokat i teoretičar u pravu, pravni ekspert, doktor pravnih znanosti, genijalno objasnio u jednom svom tekstu gdje je dokazao da je Srbija ta koja je pravno srušila, ustavno pravno, a to je način kako se jedna država ruši, srušila Jugoslavensku federaciju. Vratimo se na Hrvatsku komunističku partiju i Andriju Hebranga. Dakle, Titov obračun sa Hebrangom bio je obračun sa hrvatskom nacionalističkom, velikohrvatskom strujom u komunističkoj partiji Hrvatske. To je bilo to.
a bio je Titov obračun sa ustaškim pokretom kroz ratna dejstva, gdje je Tito porazio ustaški pokret ratnim dejstvima, vojnom silom. Međutim, paralelno je Tito proganjao i velikosrpsku nacionalističku, ali sakrivenu u odjeću internacionalizma struju u Komunističkoj partiji Srbije i među Srbima komunistima. Naime, Srbi komunisti su željeli da je njihov brat Rus, koji jeste bio ateista i komunista u Sovjetskom savezu, to je činjenica, ali stoljećima su ipak Rusi bili pravoslavci, pa vidimo kad je propao komunizam i propao Sovjetski savez, i dalje su ostali braća pravoslavci sa Srbima. Dakle, Srbi su mislili, ispravno su oni mislili, da ako su lojalni Staljinu i internacionalizmu komunizma, dakle važan je Sovjetski savez, važna je komunistička partija Bugarske, važna je komunistička partija Rumunije, i da je važnija sovjetska komunistička dogma nego jugoslavenska, da je važniji prijateljski odnos sa Sovjetskim savezom nego unutar Jugoslavije odnos Hrvata, Srba, muslimana. Tako su neki Srbi razmišljali, jer su potajno mislili ako bude u bloku Sovjetskog saveza, kao što je blok Sovjetskog saveza, Varšavski pakt, okupirao Poljsku, Mađarsku, Rumunjsku, da ako okupira Jugoslaviju, da će preko Rusa u stvari Srbi vladat zajedno sa Crnogorcima kao braća pravoslavci, vladat nad Slovencima, Hrvatima, muslimanima i ostalima. To je bila ispravna računica, ali je to Tito prozreo i sasjekao je to i poslao je mnoge Srbe na Goli otok, tako da su glupi oni, ili ne znaju, ili su glupi oni koji žale i kritikuju Tita zbog Golog otoka i sličnih hapšenja nakon 1948. Jer to je bilo u stvari korisno za Bosnu i Hercegovinu i za muslimane, da Tito nije dozvolio da Srbin vlada čvrstom rukom Jugoslavijom preko Sovjetskog saveza, to jest da Sovjetski savez ne okupira Jugoslaviju i ne pridruži u Varšavski pakt. Naravno, Tito je imao tu i podršku Zapada, jer Zapad nije dozvolio Sovjetskom savezu da izađe na Jadransko more, na toplo more, i tu je Tito imao relativno jednostavnu i laku situaciju, jer je poslužio kao tampon zona protiv Varšavskog pakta, protiv izlaska Varšavskog pakta na Jadransko more, što je uvijek od strane Zapada i NATO saveza zabranjeno. Mi vidimo i 90. godina do danas, u zadnjih 25 godina, da u stvari Zapad, a to je katolička crkva konkretno, odbacuje Srbe i Bošnjake što dalje od Jadranskog mora. Tako da je to suština etničkog čišćenja Hrvatske od Srba, da Srba nema u Kninu i dole niže u Zadru, u Šibeniku, a bilo ih je dosta i u Splitu, bilo ih i u Puli. Dakle, katolička crkva je izbacila Srbe iz Hrvatske i baca ih što dalje od Jadranskog mora. Nažalost, to čini i protiv Bošnjaka. I to je projekt Herceg Bosne. Ali o tom potom. Eto, toliko od te dvije struje, jednom nacionalističkom među hrvatskim komunistima u Drugom svjetskom ratu i jednom internacionalističkom među srpskim komunistima u toku i nakon Drugog svjetskog rata, koje je Tito obje odbacio i zadržao se unutar Jugoslavije, da Jugoslavijom vlada on i njegova komunistička partija pod njegovom kontrolom, što je za Bosnu i Hercegovinu bilo jako dobro. Naravno, možemo samo još spomenuti da je Aleksandar Ranković bio taj izraziti srpski nacionalista, iako se krio dugo vremena, ali ga je Tito 1966. godine skinuo s vlasti i tad počinje odleđivanje i tad počinje Hrvatsko proljeće i tad počinje onaj proces koji će dovesti do kulminacije Hrvatskog proljeća 1971. Dakle, Hrvatsko proljeće je počelo otprilike 1965. 66. razvijalo se i kulminiralo 1971. A onda je sasječeno, pohapšeni su proljećari Hrvati, patrioti Republike Hrvatske i hrvatskog naroda, inače u Jugoslaviji, bačeni u zatvor, ali se dosta njihovih želja i njihove volje pretočilo, u stvari realiziralo u Ustavu iz 1974. o čemu će biti kasnije govora.
To se sve desilo nakon drugog Vatikanskog koncila koji se odvijao od 1962. do 1964. kada je Katolička crkva odlučila, ali još nije sprovela u djelo. To je tek u djelo počela sprovoditi intenzivno 80. godina da bi dovršila 1989. rušenjem Berlinskog zida, obaranjem komunizma u Varšavskog pakta državama Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj ili Čehoslovačkoj tada, Mađarskoj, Rumuniji i obaranjem naravno komunizma u Sovjetskom savezu i rušenja i disolucije ili raspada Sovjetskog saveza. To su sve uspjesi Katoličke crkve. To je sad program Katoličke crkve kojeg je predvodio u njihovom najefikasnijem stadiju Papa Ivan Pavle II koji je kardinal Vojtila iz Poljske. Dakle, nije Katolička crkva džabe uzela Poljaka, kardinala. Kada govorimo o hrvatskoj politici, ja imam jedan svoj osobni stav da ne postoji visoka politika u Hrvata, da je stoljećima hrvatski narod, ono što se naziva stoljećima, ili barem u novije vrijeme, ko tu sve potpada pod hrvatski narod, sad 2016. znamo ko je to, a sad u povijesnom kontekstu zadnjih 100 godina, zadnjih 200 godina, to je posebna priča. Ali ne bi ulazio u to, jer to nije poenta ove prezentacije. Rekao bi samo da visoka politika kod hrvatskog naroda i hrvatske nacije, pošto su oni formirali Republiku Hrvatsku kao svoju nacionalnu državu, visoka politika kod njih ne postoji, visoka politika Hrvata je politika Katoličke crkve i to moramo shvatiti. Katolička crkva je u stvari upotrebljavala i zloupotrebljavala hrvatski narod. Stoljećima je Hrvatima gospodario katolik iz romanskog naroda, to znamo danas kao Italija. Da li su to Mleci ili Venecija, da li je to Rim, da li je to ovo ono. Uglavnom, stoljećima je romanski narod tlačio, podjarmljivo, okupirao i gospodario nad onim što se zove danas hrvatski narod. Dakle, Rim, Romani, katolici. Braća katolici maltretirali ih. Pored romanskog naroda, dakle Mletaka, Venecije, ili cijele sjeverne sfere, sjevernog dijela današnje Republike Italije, koji su kao eto braća katolici u stvari tlačili, zloupotrebljavali, ma na svaki mogući način porobljavali ono što se danas zove hrvatski narod. Imate i katolike Germane koji su svoju braću katolike također maltretirali, porobljavali, zloupotrebljavali, eksploatirali. To su Austrijanci, jel? Austrija. Zna se zašto Zagreb se zvao Agram, jel? Mnogo toga germanskog u Hrvatskoj i danas. Jer su jednostavno stoljećima okupirali braća katolici Germani. Osim Romana i Germani. I treći katolički narod, Ugari ili Mađari, također su ih maltretirali, porobljivali, zloupotrebljavali, eksploatirali, vrijeđali svoju braću katolike, ili Mađari su jedna katolička tvrđava. Dakle, pod Romanima, Germanima i Ugarima Hrvati su stenjali 1000 godina, to je ona Zvonimirova kletva, nećete 1000 godina imati državu, pa ako kažemo da je oko Krbave, Krbavskog polja neka mala hrvatska državica postojala prije 900 godina, eto ta Zvonimirova kletva je trajala 900 godina. A tu kletvu su ispunjavali upravo katolički faktor. Romani, Germani i Ugari. Zna se šta je mađaronstvo bilo, prokleto bilo u Hrvatskoj, zna se ko je bio Hedervari, Ban Hedervari, zna se sve. Ban Jelačić bio sluga klerofeudalne one kamarile u Mađarskoj, ugušio narodnu revoluciju, koja je bila revolucija protiv vlasti, aristokracije i teokracije mađarske. Znači, Hrvati su bili sluge katoličke crkve i katoličkim narodima, Romanima, Germanima i Ugarima.
Bez obzira na to i dan danas je visoka politika Hrvata i Hrvatske u stvari politika Katoličke crkve ili Rima. I drugi Vatikanski koncil je u stvari zadao smjernice i djelovanje Katoličke crkve je zadalo smjernice koje će Hrvatsku stvarno osloboditi od katolicizma. I glup je i neznalica je ili jednostavno neobaviješten ili jednostavno se ne bavi time. Svako onaj ko misli da je Katolička crkva krenula da od komunizma oslobodi 30-40 miliona Poljaka, šta ja znam koliko miliona Čeha, oni su više protestanti, ima malo katolika, ali Slovačka, vrlo katolička država, ultrakatolička država. Znači, toliko miliona Čeha, Slovaka, Poljaka, da ne govorimo Mađara, veoma veliki katolika i Poljaka i Mađara, desetine miliona da oslobodi od komunizma, 80. godina do 89. 90. a da ostavi na cjedilu 1-2 Slovenaca katolika i 4-5 miliona Hrvata katolika ili barem ateista Hrvata koji su nominalno katolici bili stoljećima i nastavili biti, pridružili se oltaru od 90. pa nadalje. Znači, Katolička crkva nije mogla ostaviti Hrvate na cjedilu da ih gazi jedan srpski pravoslavni narod ili crnogorski pravoslavni narod i to je ona glupost Bošnjaka koji nisu shvatili da ne mogu opstati u Jugoslaviji ako tu Jugoslaviju ne žele Slovenci i Hrvati. To je velika glupost. Međutim, mi moramo isto tako naglasiti da niko iz Sarajeva od Bošnjaka i Srba, tada 80. godina, kada se tajno zakuhavalo da Hrvatska napadne Republiku Bosnu i Hercegovinu, nije mogao naručiti u Banovim dvorima ili u Saboru Republike Hrvatske u Zagrebu da Hrvatska i hrvatski narod napadnu Republiku Bosnu i Hercegovinu. To niko u Sarajevu od Bošnjaka nije naložio. Bošnjaci su mogli otvoriti, a i otvorio je Alija Izetbegović priliku Hrvatima da nas napadnu time što je u stvari radio prosrpski. Ali jednostavno rečeno, vi možete imati otvorenu radnju, zlataru, ali vi ne možete ući u tu zlataru i ukrasti zlato. Činjenica da je Bosna i Hercegovina mogla biti napadnuta i izvjesnih bošnjačkih teških pogrešaka i teških gluposti i teških veleizdaja, ipak vojna agresija je vojna agresija. Nju je sprovela Republika Hrvatska. I ja sam veliki protivnik da se kaže velikosrpski projekt je napao Republiku Bosnu i Hercegovinu, pa onda se doda velikohrvatski projekt je također napao Bosnu i Hercegovinu. Ne, to je bio udruženi poduhvat, to je bio srpsko-hrvatski pakt ili srpsko-hrvatski napad na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije se desio napad velikosrpski na Bosnu i Hercegovinu koji su učestvovali Srbi i Crnogorci, odnosno dvije republike, Srbija i Crna Gora, zajedno sa svojim Srbima lojalnim oko SDS-a i Karadžića u Bosni i Hercegovini, svojim surogatima u BiH, sa jedne strane, a onda nas kao napala krajem 92. 93. posebno velikohrvatska vojska i politika i sve. To nije tačno, jer su, što ću ja u ovom predavanju dokazati, Srbi i Hrvati radili koordinirano i složno, ne može se reći ujedinjeno, ne može se reći jedinstveno, jer to je previše čvrsto, koordinirano je malo previše labavo, ja bih rekao objedinjeno. Objedinjeno i ispravan naziv za napad na Republiku Bosnu i Hercegovinu je Srpsko-hrvatski pakt protiv Republike Bosne i Hercegovine. I u ovom predavanju ja ga objašnjavam, Srpsko-hrvatski pakt. Pri čemu bih spomenuo jednu dobru knjigu moga cijenjenog prijatelja i druga Seje Omeragića, koji je napisao knjigu o Srpsko-hrvatskom paktu. Ima i neki drugih knjiga, ima čak i sa hrvatske strane autora koji su napisali o kolaboraciji Srba i Hrvata, Beograda i Zagreba, Srbije i Hrvatske u napadu na Bosnu i Hercegovinu. Neki od tih izjava će biti u ovom predavanju citirani, ja ću ih pročitati jer sam ih zapisao u ovom svom tekstu. Eto, toliko za sada. Hvala i prijatno.